Manipur People Bill SNPB naba India ki President unanaba Manipur Democratic Alliance ke mihut kangbu athumatam de Delhi salagane. CAB pass to halaga lengak thugaiduna makoina lengak sembasi Congress ke apambani haina BJP ki wangang loi CSB join haikre. Education Minister T.S. Rajesh Samna numit humni sangna ukrul amasung Kamjong District ke manung hanjina level school sing phibam yangsin kre. Amasung ahan boyna India ki shahid taramapal makha ke cricket team da yawgadruba RK Rex na mai partner ba akan momong honari. Kurumjre ASTB ki Manipur Pawming Tabiruba Singh Dolendo Khatina taramok subolo na paw sanor pizre. Political parties sing apunba Manipur Democratic Alliance na CAB Rajya Sabha da puthoktanaba amadi bill asi withdraw tawnaba central gi losingba singda akanba lobby torba matung makha tana Manipur miyam gi damakta Manipur People Bill SNPB naba India gi President unanaba athumatamda Delhi chalagane hari Babuparda Labor Civil Sena State Unit ki office pangthoba pawgi mipamamada Alliance asigi convener M Tombina Lok Sabha mamangda Manipur People Bill President gi custody da leiriba si SNPB naba taksalagdabani Amaromda Manipur lengakna Manipur Population Commission athumatamda lingduna NRC mapungphana sanahana naba thorang paikhatpiu haike Tangaimuk phadna Manipur ki tungi khongul mutki dananaba akoi ki mirol sibu kanana bu Manipur People's Bill se Bharat ki President ki custody de leri basi SNPB ne nab ki damakta akoi political party trama thogi mihut loina na masida interest leiba kanagumba sing akoi ke saminadna taksil no nab ki damakta akoi masigi sab ware ma akoi lore adugo loina na manung de leiba adagi mapan de lakhiba ke dobo mayam si asi restart to bidana masida ki akoi ki ain na yadaba punamak se masi line khangdok pu yanana asigi koi NRC se athu matamda sanahan binana ba masima political party trama thugi magi degi masima pil tawjare Pawgi mifamadu da saru yakiba Aam Aadmi Party Manipur State Unit ki President T.S. Maniharna hauzik miyamna CAB ga mari lena moongda gazette ama phongle haribasi CAB ga mari lena de gazette ama phonglibasi Power Sport Act lisingasmapal yangkai gi section kharada anoba rule khara semdokpani haike CAB pass to holaga lengak thugaiduna makoina lengak sembasi Congress ke apamani haina BJP ki wangloi CSB join haikre ngasi Kanchipur da leba party zi office ta pangthopa pawmi sing unabada mana makhatana Rajya Sabha da CAB table tawkidaba numita Congress party na nungaitaba ukiba duda makhoi apamba karino haibadu sabsana khanglabani CAB pass tawdringai da gazette ta haplomle haikiba wafamadu gazette adu lisingani taraga tarukta thokibani matamadu da BJP na lengak paidre Congress na lengak pamatamni haiki Assemblies na ako India Constitution gi schedule teret ki matungina close to the yaurije I state assembly low the what say only state subject never. State subject ki wang the lalaga labor pony ozigi ordinance akwai jari ba yaroi natraga citizen amendment bill withdraw to ga na high ba singje assembly the madugo whatever lahul gadi assembly se constitution khangdaba angau phoi ngakta leiba adugumba how someone mapanda project daga even PR lakpaya bagi maram amsu oeba sigumba lawse Congress sang na sarkar par khangni khangna praja myang gi sentiment sanadaga matam leba kibita khongthang khudingda sarkar thugaiba amadi makhoina sarkar paiba se sigi agenda dagi hena Congress ki ate agenda karim ta leite CAB ek oina sanahandanaba iho khongjang makha changsinaba warip nakre manpack na sinduna CAB gi matak ngasi lamlan basang na pangthokeba review mi phomna warip basi lokibani belasi fast tawduna ek olanaba natraga ordinance oina sanahanba yabagi oithokpa lebana belasi na Manipur amadi awang nongpok miyam na pirakadaba seipu seitheng sing miyam ga pak sanathu matamda laikai khol community leader Tribal Councils FX Boni sing khosam naduna kanane ba mifam pangthokpa belasing mayokta awang nongpokta haudiba ihok sing amatu oina sangsin minanaba loinana awang nongpoki yalomi singbu India government ki tamthiraba racist policy kyadagi ngakthok sanabagi namakta awang nongpoki yalomi singi apunba platform group ama seminaba Manipur leriba mitop singi sabsaba missing laptop naba NRC abduction
tohannabagidamagta Manipur amadi India government da taksinba haina warep lokhi. Education Minister T.S. Radhesamna Nubit Humni Sangna Ukhrul amasung Kamjong District ke manung hanjin level school sing phibam yangchin khre school ayamba phibam cha no ler mathengnare khunja sing tongan tongan ba award apa sing mari lenba minister da tanaduna mengkhana ba honagani haibagi thajaba pi khre tha sig tang 12 digi horaga 15 phawa sat ki ba khongset aduda Education AS ki additional director SSA Fulen Ukrulda Miref Oikiba Somatai Seiza Amadi social activist Ngakchunmi Ramsangsu Suraki Mapum Jingsui Sanghan Pungs Roni Samu Kayang Amadi Fungtana Simukul Sing the Setuning Sinki Kunja Sing Makai Digi Lambitong Analang Electric Tangnabi Sing Amadi Education Gilam the Lady Ba Awada Paka Menkat Pinanaba Marilena Singi Puning Sinki Kul Singaduda Angang Singi Ladik Tambada Sangba Polam Amadi Sana Konabagi Masang Matongka Yentoki Minister Makai Digi Hariba Hiram Sing Asida Marilena Ba Minister Singh Tanaraga Menkana Bahonagani, Madugidamakta Mahak Masana Pangba Mateng Pangin Habitazo Piki. Ayamba Kul Singda Minister Lakpa Ahan Boybena Kunja Sing the Minister Bu Taran Opogaluna Kudolpo Sing Piki. Em Kahau Koba Kayang Kulgi Headman na Kuladu Award Paka Minister da Tambagaluna Kulis Ladiba Schoolgi Award Pa Menkat Pinu Haiki. Ngang Singsi Narbusu Ukruda Hidagadu Chelaga Pizza Dunale. The Yamoy, the Nangisilakba, the Education Minister Sahib Lakbashe, the Manipurgi Chief Minister Gumnak Laukre, a sub joba officer Lakbashe, Machine Hanbani. Kana so lakte, Kana so young Peter. The Manipurgi mean at the Bakumkri. Mashidiki Hauna, Hidak Werebisho, Skulgi Oja Werebisho, Aduka Chang Werebisho, Sir Quena. Kramateng Pangpio, Equi Young Ware. Minister Radhesamna Maki Kongsel Silangakpo Yumtong Yuhan Bahaba government as a Pandamakad Lakpani, school singing Pibam Fatan Lerambasi, Mankanaba Yaduma Kematik Saba Kunja Sing, was out when a Torang of Fakani, Labitongamadi health sector and Simusing Mankanaba Marilena in the Kangalagani Haki. School see Masi okay Pum Kras Dum Yadi Pum Krasway was I am late was asking already talk Madu okay Sweden Lang Onagani Adu Series educated Oiva qualified Oiva Labor okay in Hasing say Masi was a Gumaka Makai Hapna was Sweden Honagani Aduaina couldn't give missing as a request of Germany nurse Kumasi course Tonbio nurse course it Aurkanda Aquasira primary subcenter health subcenter is raised at Tabak Tauragam Mayangi Awana Tarapana immediate first aid ki relief pinaba adugi tomina se aduna yam nungai awara pa leiraga so khungi mi singse punna unity oina united oina yam unity leina leirambu uba nungsina na community feeling leirambase masi uba kana akoi na we have to learn a lot from the village. Disable gi sakthung phanganaba hona begini haikaga marilina se sangphawa mangan bikre haina Imphal district ki manung sanba takhel makha lekai digi masagi sei kuntarom surabi Laibuzam Toina ISTV News to Fondroli. Say Tararungi Mamanga Lakagi, like Shu Herbamuamana, disable Saktung Tanbiki, Miradun Lupalising Taruk Fangle, Ohomhum Genesi, Natrabadi Piro Herpadi Lupalising, Ohomhum Yanaki, Karamba Skim the Pangmono Hybidu Hydrokide, disable certificate su Pirakidre, Madugi Tungdagi, who forward disable Goiba, Saktung Amata Fangdon Lady, Masa disable Overcacta Natana, diabetes 70 kidney, and Amasuma Nori Hainan White of Fondroli. Diabetes nice a home sura, kidney juice for and high. Prongba the yang. The Danta Boxu was a laga, my Toragasa. Sarka Magadi Canabum Tafangdi. Tana Bina Buzulaitaba, Jingjan Bibus war by Toigi Apopi, Hemabatina. Setpangam the lady Masanupi, Senaba the album Oire, Langactagi, Kananaba Pangabani Heduna, Photo Gara, Kaukibadu, Mamang Lupalising, Ohunk, Pankibanatana, Kanabama, the Fangdu Hen Fondorli. Tabak the Oida, Tobiataba, Yamsalia, Photo Capocaconi, and the Gia, from Pisalo, Pisaluni, Amadam Tiluni, and I do am the Oida, Tabak Daddy. Moina Pangida, Adi Pangirang, Pangdeva. Singtao here, Cosilagi, and the Prombata, Casalo, with the Jimmy Mishina, Pasapangani, and the Besides the Kayazi, Ya, like the Halo, I'm Panga the Hoy, Yenazika, when I say, when go Hoy, no Pangida, Taru Lore, Omon.
Bishnupur district ki manung senba tinungwai mamang ki sarukari yauna loktak part ki sorang na lopari sama henbada Manipur ki ahan bo oina bird sanctuary sengut kani haibalenga ki thombu yaning do phongdoktuna masing matang de sengkuba je sinanga seyu pung taruk tagi matam kal tabat tidim lambi banchataba horure onam kendru MLA laktuna wari sanabadagi ayu pung tarakara helapada ban handokre ban chathrengai manungda tidim lambi thingba mioi sing tangkhai na police na tear gas ka pada mioi manga sokpadi hospital laikanakre lakliba tang taraga mapalda JC gi mioi yongna minister ga loinana lenga ka wari sanana ba honargi haina radhakisorna miyamda thajaba thambadagi khongjang adu handokimani MLA radhakisorna miyamgi apamba adu thongnana ba magna tawdang lawduna honagani haiki na ekoi himin si punna honorable minister ai direct logjare tabire honorable minister na hairi se ekoi na paikhali be se praja gi yai phana ba ekoi gi himinari ba uchek singi jiba pan ba singi yai phana ba paikhat pani ani maki afaba mong da ani maki kanaga da ba mong da ani maki hingmin ba mong da ai yanana ba tokani ai na risk logani honorable chief minister logani honorable minister forest ni environment minister gi so ai logani adu thinu ngai praja gi so yang logjagani ekoi kum da khanara ga khwai da gi best of the best पुनमक्तगी फरेना खनबा मधुगी डिसीजन अदो अखोय लौरगा थबक पांथोकनी रा किशोर Matam haibisi sana lupadagi hena tangbu posak ni haina Salai Holding Private Limited ki chairman Narengbam Samarjit na phongdokre wafam si tera amudon akham lekai de leba welfare club ki Golden Jubilee Hall sangabagi toromda mahana phongdokibani tormodra club ki president e Mohindra Sharma madi atei masak na bami kya surga ki Narengbam Samarjit na club haibisi ekoi masel punsin nabagi khulai amani mafam si kanagumba political party amatega mari leinarui debani ekoi masel punsin aduna amanamagi mateng pangnarga hingminnarba matamda ning tamu mahau phangani atopa miyoina laklaga ekhoida tembang bagi mohta ekhoina mingonda tembang mangamna bhona gadabani mebagi punsida kathokpadi hen nungai ba leite haike niba missing dudagi hen bada tawri ba missing dudan helan baita haidi thabak tawri ba mi masing helan ba nibagi mi masing sina handa hanba aduna self dependent aduna self dependent se lagu matamda independent ado compulsory adum lagane mingonda mateng pangba ngamba mi sing ado madu oiba ngamsi aduga manipur pumbasina india pumbasi mateng pangsi adu oiba taragati makha mikha ko bai ado kana mar make sing kangan Masat ki advisor Thoksoms Bhiwon South Delhi ki secretary ba rental home de Delhi police amasung Manipur police ke apun bakang bu amana ngarang phaki bathong North East Student Organization na kana yaning do phongdrokli arrest warrants amasung maramamate pidana phajin ki ba democratic oida bathong ni nesona ma ki damak lepagaloina mahiroi singi boys namsin na ba hona ba khudakta lepkadabani ma athuba tamda condition yaudna thadok trabdi nesona issue si tumin leiru hari Amaram the Delhi police ki matengaluna South Delhi ki secretary Thoksom Bhiwon anti-national oiba leba ke law and order kaibya ba wafam social media da thagat pi maral da fabni haina Imphal East ki ASP ke magazine na phondroli ASP ki conference hall da pangthopa pawgi mi phama da mangna makha taraduna CID crime branch Imphal ki report matungina Lamlai police station da FIR ma lokatuna Vion Fabani Maki Facebook account da kangluki irang thokpa yaba wafam amadi leba ki apun bagi saktam da singnar pa yaba wahi wata seasonabada natana Manipur da data internet service thinggai matam da atamna political party amagi thomi sing khutharo MLA sing gi matakta attack chatharo haibne sing ba wafam kya social media ko thangda phongdoki Parava Vion Second Court ke magistrate ki mamang da puthok tuna nuit marini police remand lore police number chada na mi hector fade mak phaw matam na police ki FIR copy uhan ki mak phaw matam da mathok tur police personal singda ma ki masena air apan pir ki hari democratic right ama tanba agitation to chathabiyo but to the extent of burning things attacking people confronting people masi mayamna nathairaga nakanamda represent tawdo tawbiganu some pages ta Pakistan dadi yam phajana corruption leibe yade prime minister bau kaino tawi adagi rape case ta death sentence pi India dadi sigumba leite love you Pakistan for your justice system sigumba yamna anti national oiba mi se insight tawba yaba amaga khana hanba yaba community marakta nungsina daba yaba mayam yawrakpadagi koina another section 153A se hapchin bani aduna masigi wahan thokse masi mayam punna khangminaraga koi investigation sida sajok pibiu
Amoromda Tosom B1 Atomatum Condition Yaudon Tadokadamini Haina, Mary Luf Taruk, Msu MSF, KSA, Desam Su Amadi, Ms Nandabitori, Msu Office the Panto Pawimi Pamam, the Msu President Manjit Charangtemna, Lengaki Soiba, Lengak Longi Mayok, Namukodima, Fava Targadi, Freedom of Speech Ki Wanto, Lehendre, Masina Lebak Miam, Wakal Yaki Popole, Nito Palinga Satagaba Lengak Loladung, Silinga Asina Husik Satare, Dalida, Manipuri Mahiru Singi Yaifanaba Ladiba, Masat ki advisor Pava se Mahiru Kunagi Mayok the Labor Manipur Miambo, Masin Men Minhane Lawi, Mapu Kandisinamata Yaudana Tadok Trabdi, Mahiru Love, Talukna, Democratic over Kongjang Sansalag Hari. Thomi among us, Lengax and Ngami Habaki Matagumna, Manipur Police and the Delhi Police ki cyber crime Manipuri Department Hizabatai, Kui cyber crime Marilinava, Gito Magam Farakan, the sedition charge the Mabu, Namsan Diva, do a low quarter su, 24 hour, even the Photokota, the Tokpita Bible say, Masiam Haxina Loy, Makata, Manipur Miam, Lena Mahiro Kunaina, Lady Mahiro Lupter, not one, Makal Makaka, Kongang Singikoi, Chancella Kani Lengakasina, unconditionally release. Toldragadi, Ekugi Miamgi, Kola Miamgi, voice of Sibun Namtara Kanda, Lengak Nabonari, Basigi Mayukta, Ekugi Makalmakaka, but Democratic with Kongjang Sing, Chancellor, Hanging Late from Asugum Lava, Masatki, advisor, but Toxum beyond Kudakta and Kandaslin Tadok Nova, Mary Lupter, Maka digging a sea, Lengak, singing Wafum the Apple Tozeri. Tasig and Nidigi Hoduna, Mari Foba, Bihar is a Tikiba All India, multilingual, short play. Street play, folk dance, rangoli, amadi pending competition that Suraduna, Tuan Bamana Fangakiba, Kanglai Fak Theatres Association, Hyang Tang artists in Opagi Tormama, Nasi Hyang Tang, Mayalika de Pantokre, Norris India Development Party, Infal West, Nasinu Pantokiba Tormaduda, any IDP Infal West ki District President WBMA, any IDP Noria Pakang President Ace Desmani, any IDP State Joint Secretary in charge Infal West, L Nobo Amadi. Kanglai Park Theatre Association ki Director B. Kena Singh na tuwa mitung nansing oina sarwaki. January mari dagi Imphal Municipal Employees Union na tha taret ki tolof amadi area fangdabagi sangsilapa ceasefire strike numit kun mari ni suraba fawba IMC ki mayor amadi commissioner na tumina leba employees na nuai taba phonrole hiramasida chief minister amadi mohut minister na miang sangwina bapukning singsilakle. Thasi Humda, Lamlai Kendri, Manungsana Leba, Sinkai Kulenda, Sakang the Kulai Pibes in Noina Kaplom Badi Solaba, Wangbam, Pamaiba Madi Maki Masanope, Malem Wanbi, Todok Senaba Musing, Numit Nigi, Manung the father of Potok Trabadi Matang Numit, February Kungamari de Gakan Bakongzang Sangsalagan Harry. Manipur Press Club the Pangtopa Paugi Mipam that JSC Canbener RK Kirana. Taudosi matang the Chief Minister local MLA Amadi DGP the memorandum pisin crepe Taudosi Kanana Kari Maram Gidamukta Satakimino Hybridunga Sipaba Chengdok Pirak Trabanina Mio Kari connecta Satakibra Hybridu Kunja Sing Singne Imumanungi Pibam Sadabana Mapa Masa Ras Medicity da Hauzik Lang Libasi the Chief Minister Amadi local MLA na Miang Sangviduna Mating Pambu Haiki. Government is high to that economy Mitari Pizzeria. Tarini says, dear 20 tie. The Sibon Manunchida, when a Karimam Habira Traba, Karimam that Tido Kotokana Sini Moni Man, Habira Targadi, I call 24 de Akan Bakong quick Changelani, Siga Loina Loina, Nupi Masama, Soiba say, Mabu Karimarangi, the McDonald in a copy below. Mara Lena Hergadi, Hydopir or na. A quick I should 2 minutes later again, Additionatana. Maje Sina Bagina Mata Kapam Meraga, Nasi Woman got 2 minutes labor city, Nasi Lady Bag. Gomena, Masi Yingam Toi, Sarkal MLN Yingam Toi. Ngasi na police station na Imphal International Airport ge Delhi da Indigo flight tongno sakeda passenger amadage kani kilo 3 gram humudra mangaga kona na fare hari nap ke office tapang ko pawgi me phamamada SP NAF W Basuna akangno pawma phangmadage ngasi satikiba mission da fagalaba mi edu gi maming Mandalal Lohar sahit Nepunipal apokpa Karsulal Madhya Pradesh ke Bhatpirya Mansor dagini Makatana Nungtilpung Marida Indigo flight Kolkata Satkeda passenger amasu brown sugar kiloma konana fagatki Pagalaba Muesigi Maming MD Asif Khan say Kuntaru Apopa Tamizur Rahman Tobal Moisings Mina Bazar Dagin Hari.
कांगबुबी डिस्ट्रिक्ट की मनुंग चिंग जगानी साइकुल PS की जुरिडिक्शन मनुंग लेबा एरिया अखोना यानथलग मांगनग्रे अनीसुबदा एनएबी की टीम अमना इम्फाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट तगी नुपा ममिंग मदन लाल लोहर कौवा 48 years माजे इम्फाल दगी न्यू दिल्ली चकदब मंगोंदगी 7.75 kg ओपियम फारे चेक इन बैगेज ता यारम अदुना सिगी मतंग दे एनएबी दा केस अमा रजिस्टर तौरे सेम टीम जना मुपुंग मरी मुंग तारकपदा माइबम आसिफ खान इम्फाल दगी कोलकाता चकदब मंगोंदगी 1 kg ब्राउन शुगर अखोना रिकवर तौरे एनएबी की टीम जना अदुगा केस अमा सिगी मतंग दा एनएबी दा रजिस्टर तौरे इन्वेस्टिगेशन अखोना तौरे अमरोमदंगसी नाफ NCB होमगार्ड कांगपोपी पुलिस मनीसुबा IRB कुंट्रानिपल सुबा असम राइफल्स के अपुनब कांगबोमना कांगपोपी डिस्ट्रिक्ट की मनुंगदा लेबा लालकोन सिंगसांग अमसुंग मसिगे कोइबा एरिया सेंगना थारंबा पोपी एकर सामग अनि मांगनख्रे पांबी सिंग अदुना मपुंग मरै फाबदा कानी किलो लिसिंग अमगा कुनलोम पुठोकदबादु मांगबा ngamaure hari मोरे पुलिस अमदी कमांडो के पुरम कांगबो मने मोरे टाउन दा यू थिंगने बसतर के ड्राइव तक ngasi numidag मोरे बाजार एरिया की होटल अमदी दुकान सिंग दिगे मैनबारोम दिगे पुसिलुपा युंगांग अमदी बेयर कैमरा फागतख्रे फागलम पोलम सिंग मोरे एक्साइज ता सिनर मतुंगदा हिदोक्तुन मांगनख्रे Sakib tang taramari ayukta Catholic School Kansipur Gate bom tamnumduna akiakang thon ke thomu yaning do fongdoktuna ngasi school gi Mayuri Singh Oza Singh Mama Mapa local guardian amadi Catholic School Students Transporters Welfare Union na school mamang da wakat mifam setakre makata na class 9 amadi 10 faw manung da leba Mayuri Singh na saruyaduna khongsat amasu satki kawa narem lekai maikai da salo matungda amuk hanna main road ta laklaga school campus talosin ki CPI की लुसिंगबा डॉक्टर M Nara M Joykumar L Lala RK Musnam sung Dr P Khogena lुसिंगबा CPI के मिहुत तरगा मथोइना ngarang rims ta satuna CAB की खोंगजंगदा सोकपदगी लाकनरिबा TS Premila amadi Z Lembisna unakre सेलतुंगी फिबम फटबा इमुंग ओइबदगी लापलोबा मेमदगी पोल योलबसु मियामगी थबकता हैना लुई खनकिबा मखोय अनिबो डॉक्टर नरना थागतपा फोंदोखे How's the Makataba Pau Cameroon? Pizza and at my Brampton Luminous. Manipur की अहानबा 24/7 लमजिंगबा कैपना मियाम की सेवादा लेजरी मणिपुर की डिस्ट्रिक्ट सिंह अमदी मपाल लम सिंहदा चननबगी बुक तौबियु लुहोंबगी अखनबा डिस्काउंट सु पिजरी कांटेक्ट तौबिरउ 1800-102-7959 अमदी 8794613154 Jolip 100% natural syrup amasung capsule yu thakpadagi oirakpa awaba chaitheng hakjangi liver soklakpadagi kuchu sengaktaba Haksang soktarakpa, tumba chaba yaraktaba, khong hamba nungaraktaba singbu, phanba ngamba amata ngairaba upaidi, Jolip syrup, amasung capsule. Diabetes singidamakta Jolip capsule chabiyu. The Great Wedding Sale by Mobile Furniture. Wabiraganu yumda anabag seba tawbinabaginamak wabiraganu Mediland Home Healthcare Service Manipurna adom gi mateng pangzari 24/7 nursing care at home, medical oxygen home delivery, medical equipment rental service, home sample collection, physiotherapy home visit. Agupa marung gidamak Mediland Home Healthcare Service Manipur near Jennings Hospital, making healthcare accessible and affordable with the world-class infrastructure with multi-purpose outdoor hall, kid play area, football ground, swimming pool, tennis court, reception and waiting lobby, classroom, science laboratory, computer lab, library, activity room, cafeteria, where your dreams will get wings. Unaco School Metro. Notice the Hanbo International Housing Bank wholly owned by RBI की license पंक्रबा Ministry of Finance Department की Financial Services Government of India ना Sarfasi Act 2002 की मखादा Financial Institute अमो इन सकंक्रबा प्रधानमंत्री आवास योजना Housing for All मिशन की मखादा subsidized loan पी बदा मांगजिल थारिबा पांचवी Housing Finance Company Limited अमदी मसीगे subsidiary company सिंगे सिस्टर यावना पुन ब्रांच तरा हम दोयांग दुक जरे मियाम financial facilities सिंग लोबी न बनिंग सिंग जरे पांचवी Housing Finance Company Limited and its subsidiary group of companies Honda car की ममल February की तांग
अमदगी हेंगले अदुबु संगाई होंडा द फेब्रुआरी की तंग तरा फावद बुकिंग तोबिखिबा कस्टमर सिंगदा अरीबा ममल द कार सिंग योंजगने कस्टमर सिंग दमक्ता लुपा लिसिंग तरा मापनदगी लुपा लाख अमल लिसिंग कुनमगा फावबगी डिस्काउंट सु पिजरी होंडा कार सिंग असि जापान की मल्टीनेशनल कंपनी न साबनी अनोब टेक्नोलॉजी अमदी सेफ्टी फीचर के याउरी अथुबा मतमदा गाड़ी एयरपोर्ट रोड त लेबा संगाई होंडा द लाकबियो अमसुंग खुदोंग चाबसिंग सि लौबियो ब्रेक मतुंदा तरामोक्सरी मखता पाउसिंग कईबी अवांग लेकाइदा लेबा मोरांगथेम रोसनेगी नौना चीफ मिनिस्टर की मियंग मखादा साबा युम ngasi खुसिनख्रे तरमदुदा चीफ मिनिस्टर की वर्कर एस राजन खुंद्राफम बीजेपी मंडल की प्रेसिडेंट नंदो याउना मियो क्याना सरवाखी मोरांगथेम रोसनेना सही क्या फिबम चादना युमदा लेरकिबगी अवाबादु चीफ मिनिस्टर ना मतेंग पांगबिरकपदगी कोकपा ngamlagani haina चीफ मिनिस्टर बुथागत फोंदोखी युमदु सानबो हनबदा असोबो तोरंग लोखिबा चीफ मिनिस्टर की वर्कर एस राजना असिगुंबा अवाना तारबा मियो सिमु केंद्रगी मियो सिंगना मसक खंगदोपियो हाइखे प्रधान जीपी मयाम लेरंगनी सिगी पर्टिकुलर प्रधान मसाम खंगंगनी अदो बतारगदी मोइन हाना पुथोपगी महूर्त मीडिया ना पुथोइसे सेंगना हागदी लाइकाइस दे पालिबा खगी इलेक्टेड पर्सन सी इकाई निंगाई ओए सखतलब मतम सिगी फिल्म से लेरंगनी से मयाम जस्ट इमेजिन हेक उब पुलिस खंग नुसीबम फावे बसे असुकनि नमजिन थंबिरि से लाइकाइस से दनुसिंग लेत्रबरा सिने बाइना क्वेश्चन हौखिबा सगोल से नुमित की नुमिदांग पुंग तरे लोम तारमदाइदा मोडबुंग बाजार मई साकपदगी फिरोल योनबा दुकान मईने तुमन साख्रे मई अदुदा लुपा लाख कुनग निपाल लोंगे पोसे अमांग अता थोखरे हरी दुकान अदुगी मपु हाउफी लोभुमना मई हेक साकपगा कांगपोकपी अमसुंग इम्फाल की फेयर स्टेशन दा पाउपी के अदुबो मई कनम मफम योरपदा पुंग अमा मिनिट कुंथ्रा हेना संगमना कनमंग अमदना तुमन साखिबनी मोडबुंग अमसुंग मसिगी मनांग नकफा एरिया दा फेयर ब्रिगेड लेरबदी असिगुम अमांग अता थोकदबदगी कनमंग अमगदबनी मोडबुंग मॉडल विलेज दा फेयर सर्विस स्टेशन अमा थमिना पुनिंग सिंगसिले टीजी हायर सेकेंडरी स्कूल मनाक्ता लेबा इलेक्ट्रिक की डबल पोल सिंग मफम साना सिंदोक सिंजिन तौनबगिदमा कैसामपाट सर्विस स्टेशन मई पीबा मफम सिंग हयंग अयु पुंग निपालदगी नुमिदांग वरम पुंग मंगा फाबो मई फंगलोय हरि खुदोंसादबा सिगिदमक्ता वारुबिदनबा MSPCL की माइकेदगी खंगलले मोयरांग केंद्र मिरेफ होइखिबा थोंगाम शांतिना मोयरांग केंद्र प्रोग्रेसिव फ्रंटना स्पार्टिक सोसाइटी ऑफ मणिपुर कम्युनिटी बेस्ड रिहेबिलिटेशन यूनिट का पुनः खुसमदना मोयरांग फिल्म लेकाइदा लेबा फ्रंट के ऑफिस दा फ्री हियरिंग्स असेसमेंट के अमम पांगथोखरे थर्मदुदा सोसाइटी की जनरल सेक्रेटरी ऑडियोलॉजिस्ट एल टोकेंद्रा रिक्की जी सिंह अमदी डायरेक्टर्स एल सुषमा राज का लोइना स्टाफ अनि का लोइना केम अदा पोकपदगी ताबगी मपांगल वालकलबा म्यूक्याद हियरिंग एड्स लेमनि एंथोकी मोरांग म्युनिसिपल काउंसिल की मनुंग लेबा हियरिंग एड्स फंगदबा लेरंबा म्यूई सिंग यावना पुन म्यूई सामरोम द हियरिंग एड्स खुसिनके टेक्नोपॉल डिस्ट्रिक्ट की हाइगक पोकपीदा लेबा मिशन ब्लाइंड स्कूल बो लेंगाना एडेड स्कूल ओइना लौसिनबा कैबिनेट ना ममांग सही मार्च तांग कुनगनिपाल लौके वारेप तो ngasi पाव थबकता ओंथोक तबबु यानि रुफंग दोक्तुन ngasi उतगी इम्फाल मोरे लंबी की बोंगयांग एरिया दा लंबी थिंगमी खोंजंग संगसलुरे टेक्नोपॉल की एसपी डॉक्टर एस इबोमसाना स्कूल असि ओजामनि महिरुई सिंह वारी सनकी तुंगदा लाकलिबा निंथोकाबा नुमिता महिरुई अमदि ओजा सिंह लोइना चीफ मिनिस्टर के फमिनदुना वारोइसिन पुरंगनबा खोनरगी हाइना चीफ मिनिस्टर की सेक्रेटरीट की थाजबा पिरकपदगी खोंजंग हंदोखरे डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी तमेंगलोंगना लीगल एड्स क्लिनिक्स नोने के पुनः खुसमनदुना नोमगी ओइबा लीगल अवेयरनेस प्रोग्राम अमा लोंगमाई बाजार बोर्ड ऑफिस द पांगथोखरे तरमदुदा तमेंगलोंगी लीगल एड्स के काउंसिल टीएस थॉमस ना फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजन्स हाइबियाउना अते वाफम का रिसोर्स पर्सन ओइना वांगांखे सिलचरदगी ट्रेन तोंगदुना जिरिबाम तमना लाखिबा नॉन मणिपुरी तरामाथोई सक्ताक से अमदे टिकेट यावमदबगिदमता जिरि पुलिस ना मखोइसिंग अदु हलन हरी भारत की प्रेसिडेंट ना संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड फिर खबा मणिपुर स्टेट कोऑपरेटिव यूनियन के मैनेजिंग बोर्ड की मेंबरशिप ओरिबा सोग्रापम हेमंतबो ngasi टॉप उपोकपी वांगोई दलेबा मणिपुर स्टेट कोऑपरेटिव यूनियन के प्रेसिडेंट एल टोम्पिसा की युमदा हराउताम ओपगी थरमम पांगथोखरे थरमदुदा यूनियन के थौपुबसिंग ICM के डायरेक्टर डॉक्टर एन रंजना सुसुगाके यूनियन की माइकैदगी SS हेमंतदा संबा खुदोलपीदुना इकाई खुनखे लेसांगथेम लॉजिस्टिक प्राइवेट लिमिटेड सिंगजमैना नौन पुथोकपा मणिपुर संगाई कोबा सापोनम ngasi कुकी इंदा लॉन्च तौखरे तरमदुदा मणिपुर यूनिवर्सिटी के एसोसिएट प्रोफेसर एस सुधीर कुमार प्राइवेट लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर एल कोंदुमना यावना म्यूक्याना सुराके
February ki tara mapalda laing thau sanamai thaugal kangluf na sinduna nongrang ihanbagi thoram handak sahi su lilong irong haina khangnaba imphal tural amadi idil tural anigi tinpham jiri laing thau sanamai thaugal luf na sinduna jiri gi panthoibi hiden kasar gi laing thau thaugal luf na sinduna kasar gi nungphau irongda thorom singa chu pangthokani haina laing thau sanamai thaugal kangluk ki wangang loi laisram porito na ngasi Manipur Press Club ta pangthok pamusing onabra phangthokre namida sida club amadi lub singna ban amadi general strang singma mata tobigano hari se mapung phana pangthok sabada pumna mangna su mating pangbiyo haidana pumna makki mafamda laing thau sanamai thaugan kangluk ki mahut chinjaraga miyam da paujin jabani All India Students Federation National Council na February Taraganipal the Delegate Parliament Mamangda Mayru Singh Oibia Dabi Kaya Taxiladuna Sanction Gadoriba Soba Council Amada Saru Yarunaba AISF Manipur State Council Gitomitara Ngasim Paltadokre State Joint Secretary Lusima Temasina India Gate State Single Lakpa Mayru Singh Lurina CAB Mapumpana withdraw Tonaba Education Democracy Amadi Nasanasi Kananaba Taxilagan Hari Doti Singh da tinfa yore haibigi matang da PSE digi staff Singh na hakteng na samusangi purkambam Nilichandragi connection point verification tobada authorized connection oramre ising da tilkang sangbigi verification tobada pipeline da supply tobo matam da hand pump natraga electric pump singna singbada konjin pandaba TFT point singi na pukrida nalada thadaduna thamba connection singdigi changsilakpa fatabai singdigi oibiyai hairi pipelines asigi ising February taramathoidagi supply toroktre kangsuptagi iroi semgi pipeline da bulb ama yadabagi ising thaba lepli hari Downtown Hospital Guwahati na Caesar Hospitals and Research Institute ki Managing Director Dr. Palen Khundong Bamda awang nopo India gi oina Medicine the Excellence Award pidun ikai khunakre Guwahati da ngarang pangthok tharomda mana asi kosinakibani mana asida citation nama gold medal nama memento ama amasung lupa lakh amagi senfam yauri Dr. Palen na reason asigi ana langi lamda awon ba mapurok na ba lokal libu khongtang sibu sakang moina pirakuni hari Seguru Kendra Madi Kumbi Kendra Nigi Lona Bada Leriba Manipur Tural Matal Sava Suspension Bresasi Noma Nomagi Pibam Choksilakli Tongasi Land Bada Sopan Jaure Iramasidaga Mari Lainaba Singna Miang Sangviduna Tongasi Semjin Binabalam Nomadong Miamna Lenga Kepuning Singsalakli Kongpal Mayai Lekai Primary School Lem Langbi Kiamama Pangtokre Kongpal Social Development Organization Sinduna Pangtokwa Kiamadu the MLN Indrezi Susugaki Blood Sugar Test Amadi ECG Kudung Sabasu Pangan K Bisnupur Ward number 1 amasung 4 gi marakta leiba All Kasar Road numit 3 ni fau manungda Koilas Taduna Semjendrabadi lambi tingbi kongang sangsalagani hari Dedim Road tagi All Kasar Road takigadaba lambi asi ataina Koilas thakraga mate khara asi hauzik pawa Koilas thabidaba Lekai miyamna kana yangra phondrokle ngasi ayu angan badigi lekai gi miyoi sing thortun lambi tingbi kongjang sangsanki Kamasom Pundergi Kunja Singna Kungamatoi Suba Luita Fanit Pangtokre Tarmaduda Science School Infal Alumni Association President Bimal Ketrimiums Laihuige Director Manglamba Mangalsana Social Worker Emission Suraki Mamang Segi October Kuntra da Sangakiba Rani Gaidinlu Women's Market Tamenglong Loichindabaga Luena Ngasi Pawamiam the Kushina Drew Harry Katelasi BJP government ke numit Samanigi Pilot projects oina Paikatuna Safe Minister and Birena Mamangsegi October contract sanga kibani Lupa crore Taruk Lak Mari Sangna Manipur Police Housing Corporation na Work Agency oina sakibani Bandors Association Tamenglong na Kaitelasi Loisinduna Miamda Sinadaba Yani Fondorle Marinaba Authority na Tumatamda Kaitelasi Sabo Loisinduna Miamda Sinabu Natrabadi Mini Secretary ki Housing Tadun Ladiba Asigumna Kaitelasi su Takigadra Habigi Mipai Fondorle Aikoi Tamenglong Paumina Kaitelasi Pibam Yang Silubda Kanagumba Sinmi Amata Tabak Surma Technikide Returning Wall Sing Sambalo Sindri Nupi Kaitel Asigi Toilet House of Power in a late tree Ahanba Jenhangs Lamka Midscam Cultural Exhibition Jenhangs Lamka Playground Pangtokre Tarmatuda Dr. Kimboy Jengang Lamka gi Safe Let Costing Thangsu Surgaki Mar Mizo Paite Jomi Amadi Jogi Nat ki Jagoi se kya utke Krisi Bigyan Kendra Sandel Amadi
ICAR Research Complex Manipur Center na senduna Marfudara Marisuba Scientific Advisory Committee mifam Chandel District ke Monsangs Panthada leba KVK Conference Hall pangtokre tormoduda ICAR Research Center and his recent director Dr. N Prakash Chandel gi DC ge AC oiba Mahesh Chaudhary ICAR Manipur Center ge Joint Director Dr. IM Singh ICAR Umiyam's Nodal Officers Dr. Anjali Kumar Sasu Sobraki. Haukiba January Tang Kuntaruti Kuntramatu Fawa Orissa Pangtokiba Global Theatre Festival da Tupuka Manipurgi Breton Resangton Direction Piba Sanam Gambirna Scriptwriter Oiduna Putokiba Koyols Devi Tesawana Folk Drama Best Category Tarkre. How's the Makatana? Hasiki Sanu Pomlomisi. Ngasi sanui pauda mamang saigi December tada Kuz Bear Trophy da Arunachal Pradesh ka sanakeba cricket match da innings samada wicket tara lokeba Manipuri masa RK Rex India ki sahi tara mapal makha ge cricket team da ahan boina saru yaga toruba sida mai partner ba akan mumu ongda practice sathare hiramazir pauda mama Manipur Cricket Association nasu RK Rex pu thagat pagaloina state asigi cricketer ama India gi cricket team da fida ama phangba ngamlakpa asi state asigi chauthok chaningai ni hari aina handak Kusbiar gi da pigiba performance adu natana atoppa myam ama haidi adugi mamang togiba under 19 gi one day binomakat limited over da zo edum performance fazana pigi every match kudingi ma wicket mari manga taruk mana lawdun dum lae match amada ma se mana perfect and high tare khona wicket tara mak se mana aruna changa saram nimita mana wicket tara se loki Manipur ki represent to matam da adum ai all rounder oina chale hadaida ai especially ai ball dana khara hen opening adum langaga ball dana khara hen adi lakse aina matam kuina matam sangna aina hek hor badagi khajarak pa ai India under 19 team si hana na yaw ba na ai gi dream goal oina thame ado hojik international aina khanjar pa ai gi dream ji success oiraga ai India 19 je represent to wangam judure Sanarui singbu mai paklaba matungda makoibu sakhangbiba miyamna nungsibiba asunna sanarui singna mai paknana ba honaringai matamdasu angamba mateng pangbibaga loinana makoibu pugning thogot haningli aina performance phajana tawjida makhatana tawnaba ai after 10 wicket taking 10 wicket ai makhatana performance phajana tawraga ai soidana kin nomadi india yauna ba hona jage na ai makhatana performance phajana tawi sidagi mana wicket tara lo matungda bisane ma se hana masak khangmam gi mathakta aboina khangduna माजी रिकॉग्निशन पीबा हेलकी अदुगी मतुंगदा हंदकी 11 फेब्रुआरी दा अखोगी इंडिया गी अंडर 19 टीम अमगा सेमे टीम सेमा मतमसिदा अखोगी साउथ अफ्रीका सनगदब अखोगी इंडिया गा सनगदब सिदा राजकुमार रेक्से माबु खल्ले ना अखोदा बीसीसीना इन्फॉर्म तरोकी अइना हजिक पीरी परफॉर्मेंस सिदगी अमुके हेना फजना पीरगा अमुके हेना अइना हाना होना की बसिंग ओंगे हेना फजना होनारगा मतुंग ताबा टूर्नामेंट सिंग दा ओंगेना परफॉर्मेंस फजना पीरगा हायर लेवल सिदगी हेना वांगम लेवल दा गोल सेट तोरगा आई ड्रीम अमुक थमगा आई याव ngamnaba honagena khal ISTB Paugidamak Kwarakam Nauba Amadi Gagan Sarama Paudamjari Sunil Kumar ISTB News Imphal Kulumdoi Suba Winners Cup for Men's February Kungatretigi Home and Away Visits to Horgani Entry Pisimga Roiba Tarik February Kulumdoni Sanuri Singna All India Football Federation gi Central Registration System da register to Gudavani Registration to the CRS number mentioned Gadavani Hari Wangzing Kondo Popi Sport Complex to Satriba Spear Cup under 17 Youth Football Competition ge ngasi sana ke ba ahan match da Renedy Football School Malomna
SUFM Bangpo goal ani amada aniswa match da Royals FC Wawgaina Sumthang FC Anangoi Thongbo amasinoda ahunjwa match da Tolhai FC Tentha amadi Pulse YC Phunre goal amam chanu draw chatkre marisuba match da su More Meiteis FC amadi Kaksang Lamkhai Club goal amam chanudna draw chatkre Anwest level 9 aside man often football tournament king is sana ke anba ground da football forever lamlai salona Mama FC sagol bonbu goal ahum amada thoikre anisba ground da YWC Langtabal na bio Kambong Putpu goal ahum amada thoikre Andhra Pradesh da February kundagi satagaruba side Mustaq Ali's trophy lising ni tarang Nepal taramapal T20 cricket Manipur gi senior men's cricket team gi sanor taramanga Manipur Cricket Association lokthokre amrom da Mumbai da February kundagi hawgadaruba senior women's T20 league amasung no out tournament sur yaruna Manipur gi senior nupi sanor taramanga su khangatkre MU Intercolors Kang Man and Women Tournament Department of Sports MU na April mga dagi horgani Manipur University da affiliates toba college institution singi principal amasung director singna tournament na sige entry tharakno khangalakli Okul district thangta association na huela long thangta association Manipur gi makada kuntrarak suba state level sub junior amasung senior thangta championship April amadagi marifawa okul gi Baksa Indoor Stadiums Hundunu Pangtok Lagni Hari. Hauzik makatapa sanabu ki pau boyak ni tokjung digi amuk pangbigani. Manipur Assam ki makuta maiti kibadagi North East Zone ki qualify oibang amdana lehaure. Matam sangna qualify oibang amdana leidiba asigi matangda mari leinaba singna akhanaba miyeng changbiduna masana asi hena phagal haning bagi apamba sing football bu nuksijaba madi pamjaba singna network asida phongdong naragni. Mizoramna yumbu oiduna tha sigi tang taramathoidagi team tarungna grubani thongna khaidokuna Aizol da sathariba National Football Championship for Santos Trophy North East qualifying round gi ngasi sanakiba Manipur gi ani suba match ta Assam gi makuta goal ani amada maiti kibani match asina maiti kiba Manipur gi amata ngarba goal adu Gaiming Thang Hangsingna Sankhi Group A da Mizoram Meghalaya Tripura Group B da Manipur Assam amadi Arunachal Pradesh na saruk yakibada Group A gi Meghalaya amadi Group B gi Assam na North East Zone gi qualify oikre Anisuba Haibok T20 cricket tournament ki ngasi sanakiba match singda Force Kedrigau amadi Riz Nagamapal mai pakre Langtabal Sporting Club Langtabal Mantri Khong Makhalekai na sinduna mamang thagi tang kundaki team kunna group mari thongna khaidokuna Langtabal Public Ground Langtabal Mantri Khong Makhalekai da satariba Anisuba Haibok T20 cricket tournament ki ngasi sanakiba ahanba match ta Force Kedrigau na SSU Singdamaibu wicket tarukta maithiba pikibani Match asida SSU Singdamaina toss ngamduna ahanba batting tokibada apiba over kunda wicket tare turaga run marfu tara tarukhak lauki masigi pakhomda anisuba batting tokiba Force K3 gaungna over tarani thoida wicket marikhak turaga apiba target du yogduna match asi mai pakhibani match asida Force K3 gaugi sanaroi arsatna wicket ahum logduna man of the match taki anisuba match ki sanakibada Riz Nagamapalna Manipur Veteran Cricket Association bu run nifu manga maiti bapi krai Riz Nagamapal na toss ngamduna ahanba batting tokibada apiba over kunda wicket manga turaga ran samag yakhai mathoi lauki masigi pakhomda anisuba batting tokiba Manipur Veteran Cricket Association na apiba over kunda wicket mapal turaga ran samag sumna tarukhak lauduna match asi maiti khibani match asida Riz Nagamapal gi sanaroi Jayantana ball yakhai humdoida ran humputre lauduna man of the match taki hayeng ground asida ahanba match noina Blue Hawk Kurai amadi SCCC Shanghai Singdamaiga sanagani anisuba match ta KIYC K3 irin mapal amadi Eastern Sporting Union Wangkhaiga sanagani match sanaba lakidaba ATBFA thangmaiba namadi FC Imphal mayai koibi satariba KC Sharma Memorial Veteran Football Tournament ki quarter final sangkhre KC Sharma Trust Imphal amadi SSC sector na sinduna mamang thagi tang kunthra dagi team nipan grubani thokna khaidoktuna SSC sector ground sathariba KC Sharma Memorial Veteran Football Tournament ki ngasi sanagadaba ATBFA thangmaiba namadi FC Imphal mai koibigi match sanakhidre
अनिसुबा मेर्स की सानखिबदा बासाई थांगमैबना IEBFA सलान थोंगबो गोल अनि अमदा माइथिब पीखी बासाई थांगमैबन की माइ पाखिबी गोल अनि दु बाइकिंग अमदी एन इमोचाना मेर्स की तरा तरुक सुबा अमदी निफु मरी सुबा मिनिटा सनखी मेर्स असिदा माइथिखिबा IEBFA सलान थोंगी अमतंगरब गोल अदु TS दिलीपना मेर्स की निफु निपाल सुबा मिनिटा सनखिबनी सथरिबा टूर्नामेंट असिगी अहानबा क्वार्टर फाइनल मैच था सिगी तांग तरा निपालदा फ्लाम इम्फाल अमदी IEBFA सलान थोंगा सानगनी अनिसुबा मैचदा ngasi मैच सानबा लाखिदबा FC इम्फाल मै कोइबे अमदी FBFA उयुंपोका सानगनी Shallow Youth Union Club na sinduna Shallow Kanglung Lampakta tha sigi tang mari dagi tim kunmangana group nipal thongna khaidok tuna chathariba Shallow Cup Mapal Suba Lamlai Kendra Village Wise Invitation Men's Open 7 set football tournament ki ngasi sanakiba ahanba match ta Purei Romba FC Lamlai na KB FC bu goal taret marida anishiba match ki sanakiba da NSS Pungdongbam na YSWC Sabungkhopu goal mari anida ahum suba match ki sanakiba da YYC Yorbung na YLK Singaren Tezpur bu gol mari sinoda maitibi biki mari suba match ki sanakibada BSU nongpo kaksing na ONYC Oksu ningthemsa khulbu gol ahum anida maitibi biki Thursday boy huzima katara ngasi nongmi ko kiba engase ke pawong lubise Environment Director teki pangkiba ngasi ko kiba ay ngasama ni nujugi pawda khwaidigi sa kiba Celsius degree kunma partasmik mga ama Digi ingba Celsius degree taret dasmik daruk taret Nuksite ya wising manit gisang maximum da sada Manipur tarong da dasmik mga Nepal minimum da sada kuntaruk dasmik sino mari waike ngasi nong sukide ISTV News ki ngasigi editor Soesta Handak CAB Rajya Sabha da puthokidaba sida political parties na credit loan nabagi amanama bu hunaba अखोई दिल्ली दा मयामने खमने थामा खायम रोम लैदना तोंगान बा political parties की leaders left front की CPM की सीताराम येचुरी all India Trinamool Congress की सवत्र रॉय अखोई तोंगान उनबा याबंगे लोइनो उनरगा मसी अखोई तौबिगनु हाइना श्री ऑनरेबल कांग्रेस प्रेसिडेंट श्री राहुल जी अदुगा हानगी डॉक्टर मनमोहन सिंह अदुगा मरुइना फ्लोर कोऑर्डिनेशन तौबिसी राज्य सभा की अखोई कांग्रेस की लीडर श्री गुलाम नबी आजाद मान मयाम से लोइना कोऑर्डिनेशन तौरगा तौगनु सी पुथोको यारो है जी बिजनेस एडवाइजरी कमिटी दा हेक पुथोको तादे मसी नुंगाइरो है हाना गुलाम नबी आजाद ना हायरगा व्हिप जारी रगा ओनली कांग्रेस पार्टी ने व्हिप जारी रगा तौसनो मोई पुथोक डिफीट तौगे ना हाइबदुदा कीद्र मोई सोमदा इमा इबेन सिंह मयाम की इरांग हौरिबा मयाम दुने करीने अदैदा मोई मसीदा पास तौरुबा तारगदी अखोई माइथीरनी ना खंगबदगी मोई कीद्र मोई पुथोक्तबने CM बिरेंदी Citizen Amendment Bill wathok se horpadi hona magi first statement je Manipur soknaba clause ma insert tawdrigi de khoi si oppose tawgani haiba stand ling random lai oppose tawri aduga political party tramathagi mute pudna Delhi da chalu bukanda tawrudi se kamai tawda masigi bill je table ta holo haiba si tahondaba ngam mioi singda home minister party ki achogul luching basing any at the MP Mamsi Unaraga Kanna Honadana Lerakibani, Assam government bookta must support to Bagi, Wayam Gana Ngangrabani, only Akoi Manipurgi, BJP na Lusingba, Sarkar, Sri CM Birena, Tawasi Kaktang, Nakana opposed to Budagi, Akoi Bill say, table Tokito never. Lois Nobramuru Boxing Amakana Pise Manipur People Bill SNPB naba India ki President unanaba Manipur Democratic Alliance ki mut kang buat humat Delhi salagane. CAB pass tolaga lengak thugai duna makhoi lengak siamba si Congress ke apamani hai na BJP ki wangang loi ses bijoin hai kre. Education Minister TS Radhe Sam na nubit humni sang na ukrul musung kamjong district ki manung hanjina level school singi pibam yangjan kre.
Anboy India ki sei taramapol makagi cricket team da yawgudoriba RK Rex na mai paknan bakan mawong honori. Nasigo ina dia estimate episode Manipur pawang matang slojre me tabi puno pawang kana. Krum jare.